kyere na ade se ni na ensema eya asefem ensema eya awerwo na ye de ni na ye de ya so eye den ete na sebi eya sempa kura ubohu obi a obenya wo question mark aba be ka kyere me ne wo na aha eye Xposed de ne ya ka kyere wo se ensema etwi kobrema enam social media so esisi sebi e wo se wo so senia wuti wo na wonam social media de yeso ye de den ye de bebro na onim se danu yi na ababa we bi a we po de enya ware o relationship empatry a ena ye me se oni ni bema oni ni wo enya kasakasa kakra bi se omu jaye o so omu ye ni den o na bema itumi ko fa acid edi dwale wo bai obi beka odi abafe no na odi sire obai na kakra odwane ye what say ye odwane ye ne ye boa ye ne ye den edi obai ko hospital na ye di obai ko hospital yi utumu se ya bandage ni huni na acid mpodi ye do ko hospital ko se den u skin na u be hunu we nipo nya den enje ho na enu mpodi obai bagasi wo obefa ni sa di abodi abewie ende de ye kwoti a ya nkoti asemde obai ne na no pe ye kwoti ya yesi obai eni asa ye den efra ewo mpina twen wunti me ne wo yenda na ye mfili no mama sikas me wo chiri maboa me bi no ye be wo mba ne de mba ba wiase no enwo asem ni won wale mi o boni be mpa no oba betumi de ye bema na bema wo be hwe bibie ne yi bibie free ho na wo be ka se ma fa acid hwegu ho because yenya issues. Is this really serious? Wait eya somehow it me bisa me bisa obema o ya de mba na asa me say de bia meka so many are mad but few are roaming in queer because enya dwumuka ene wo bema yiso a ede na beba otim na de na oba be ye nkwa na nso ye boni mpo a se be wo betu nsa bu ni mpo na se be enwo asem be ba uhwe ase na wase nanim na de aye den sesi wo be nani fra na hwefo na me ka kire wo se me pese wunya mre tenase like ne comment mama yenkohwe video ni ye den embra outumu se ye ba na wo se video ni mu kra no be ma no nyame aya abrewa yipuma kwam seni obey nani fra yi police was why ade ahwehwe no bebi owo bia akwakoche to my video ni ade ono wedi impie be 34 years oni abaiwa ayefe no comfort abaiwa ayefe no comfort comforted ono so na etwempena na infrantwi no mu no sa no abranche ne sika na abaiwa ne ati eyebodwase enti so ofi eyeka na obabodwase a on fa abaiwa ne nko hotel anase bebi abaiwa ntie bebi awakọ renti ono si no ne ababe ye de ombe bia ewo ho mo abaiwa no abribia na okacha abranche se onkoye ne ho ade onkoye ne ho ade onkoye na de ne ha jinsu se ofi kaso na oba first thing obe ne se obefa abaiwa ne phone ne wo ahwe messages awenya na nkofo afrefre into ofrefra na se kwesi be ma so ana o ama be ma ko na wa afre eye comfort you want is and friend me yire ni biu and abaiwa na kire mu se onye mi ku de dika de to sum yenu me ntwe mpra bia e wo wechi wo man nkofo won ni de sense me adata me wo papo bia o ba be ware mu foi obe me ne obe ko ne ho na wadi menim na yakọ hu ebusiafo kra no wa trete no nti tune me ni hu ejai eno no anya abranche yi de na abranche no ko ya na osan e ba biom nti oba ye no e no be frɛ eye abaiwe e no ne kasa sɛ yo eni mi ye nyina mejai na mi nye sa biom abaiwe so ni timu fa eye odonti odedo eye akako nti no opre so e ma omoti o anadi omoda ho e na ye abranche ye san so bi sa abaiwa ne sɛ nti we di sɛ efi mra mini wintem chiche kakre unfa mechi ana na abaiwa si de yo na branche so oba ofa oba no oko ni bag mu ko yi ade so odebra abaiwa na surprise on kata neni na obe surprise no wofa ade abaiwa ti obeti anu denim piu on hu ya na ne ho hye ne ho hye na wofa abaiwa
ne sebi nenim nenufu so nechi ene ne clarify be a abanche ehwe adi no de gunu so na esanse na ade asa na omunya ka abayo na nya ka no ntinu no tietiem nkofo ndi mi obi mbaji mi o oho no abanche ni dwane eja eya abayo me ne ka sei abayo na ni efra ne minda abanche yes sir ana abanche ni ejane ito dwane yes abaye se infie ba ko ni fanie ente ya enura de ya na ya a police for more bogase enya intelligence say abranche ni etike mu oba besin akoka soa enti no a police for more barrier dey omun bo ho na so duwa omun stop no na yami cha de ona musa obedu eye kasoa eni bogase mfimfin ho mo no na checkpoint wo ho mo a police ni ba ko pe ena na ewo ho eye ni pa ba ko e fe no owusu amankwa Constable Owusu Amankwa ono no ojina ho ohu ka na no stop ka no driver no abranche ya kakwe keep police ni so wenjina no die mi ka oko na ya police ni so no ohu hwi obeyan so no so tan moto no chensi na okwan be mu ando shutu ka no ne tai o shutu tai ne sa no na ka no di ni denche sa na photo eko park wan kwana na wa kwa chi ni ntimi ni ka say die ene abanche akapo a wedi eye nhye 4 years no a police for inside canon na obepie mu oboja ase ha enya senkita ane a police for onyankopon so nhiraw moniyo ene dia moye be ma yedie e wo se Arrεsted hwie kra sentence wo foma o se e man die mu oden anansi sebe ye say an for an eye and a tooth for a tooth dia ye hwe ase ni bi nye den engu no so saa no hu se ne mutie aten we empna twe keke o empna twe sabi dimi bi na mesumi ndi ubi leke me na mesumi liki ubi no me no fora mesumi no modie twetwema me na mesumi twetwema o yenko party yenko chile no enhu susanso nie oh debi we die entwe yie we die emmoa obi ba wo ne ba na sabi wo nko tua ne so ka o na mpo wo ye ni sei aden mami sabi wa yesa tiasi wo onu a ne skin po ansam be ye fe na odi nani hu a wa chichi ne re wasa ma ade ye fra nani nti abrabo ben obae no ebina twe ana odo ebe boa na odo amboa no ahwefo otumu sa asemo de eya asefem kire wadwen ma comment no na brane na asemo se ne bekosi bia e de mo promosi brebede ebebro na me ka twose me amedi dwumadi ebro we de nilimo elikem kwame asen ye bese ayeden Oniadofo de ne wo haw de ne wo adwendwen de ne wo kodan na edan na wasie wie na wo penchensen papa de aboso anadan a wotimo na senso to a enwuno enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam ne true things abie wo mo ensem de amasan krofo ni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo emmeso wo haw no ano emfa ema enunti fa wo mo number e wo screen no eso na ene wo mo endi eye kasubo sase wo madwuma so aninti no adansifo age wo mo atum ne true things ana wo mo adwuma edanso na wontu sika engu da biara eda